Para ponértelo. Lau egun eguzkitzu, ehunka parte hartzaile, iragarkien proiekzio eta hitzaldian hitz. Gazte, sortzaile bizkaitarrak ere lanean. El Sol jaialdiak kolorez jantzi du Bilbo. Ekintza txikiek zaletasun badasoilik izan daitekeenak, irtenbide bikaina izan dezake. Horren abide bikaina Carlos Jean ekoizlaren emaitza da. Berak esan zigun moduan elkarrizketa batetik hasitakoa proiektu bikain bat izatera pasada publizitate eta sormenezko lanari esker. Nahiz eta momentua ez izan oso ona, ikorrak izatea garrantzitsua da gazte. Optimismo, que entréis en Music Experience, que forméis parte de toda esta historia, que abráis vuestra mente, que todo el mundo tiene posibilidades, que no hay que ir a una compañía discográfica y que tiene un cazatalentos. Aquí el que lo hace bien funciona y lo que mola de Internet es que Internet es para todos y todos tenemos posibilidades. Y habrá algún día que la gente que tiene miedo y no deja a que entre otras cosas, pues se rompa, y que es lo que está pasando en la música, y entonces cada uno desde nuestro individuo seremos mucho más grandes. Gazte sortzaileak izeneko atalari esker, zu bezalako gazte bizkaitarrak ere parte hartu dute jaialdi honetan. Ezagutzera eman eta publizitatean lan egiteko aukera eman diezazuke. Euskaldunai Jauregia, Guggenheim Museoa, Bilbo Arena. Gazteak, publizitatean eta komunikazioan interesatuta bazaudete? Adi Gazte Bizeri honen inguran informatuko zaituztegu eta.